Hulbert at McDonald, y bel ymlaen. O, cyffyrddiad da gan Lucas. Lucas ar ergyd! Ac oedd angen arbediad gan Truman. Gwaith da gan Lucas, y cyffyrddiad hyfryd yna yn troi'r amddiffyn ac yn creu lle. Y peniad yn syth yn ôl, Creamer at Kai Owen. Digon o le, digon o amser gan Kai Owen yn croesi y tygad Atkins! O, mi di ddim yn cyfri. Oedd o'n cam sefyll. Lliman y dyfarnwr cynorthwyol I fyny yn syth. Bale yn cael ei chwarae ymlaen at Hulbert. Cottrell. Hulbert yn parhau ar ediad ac yn derbyn y bas! O, arbediad da gan Truman. A hwnna'n gyfla gwych i'r tîm cartra. Y symudiad slick yna rhwng Cottrell a Hulbert. Ond yr arbediad yn un da. Gig gornol, Lucas yn fyr at Hulbert. Lucas yn ôl at Patton! Wel, cyfla arall euraidd i'r tîm cartra'r ddechrau'r ail hanner yma. Symudiad oddi ar y maes ymarfer, bron yn dwy'n ffrwyth. George. Bas hir at Press. Press I fewn i'r cwr Cosby, o'na chi bas hyfryd tygad Lucas! Ac mae'r tîm cartra ar y blaen. Chydig dros awr wedi chwarae. A gweledigaeth Press yn fan hyn, y bas hyfryd. Lucas mewn digonedd o le. Wel, da ni wedi chwarae 7 munud dros y 90. Os na gyfla I Bae Colwyn Acpan, y cynta I ymateb Acpan! Ac yn dod â Bae Colwyn yn gyfartal, yn hwyr iawn yn y gêm. A dyna mae'n olygu I chwaraewyr y Bae. Doedd o ddim yn cam sefyll, a mi ymateb oedd yn wych I rwydo I ddegfed gôl y tymor yma. Yeah, I think large parts of the performance were very good. I think the moments we had in possession were good, created multiple golden opportunities, scored one, feel like we should have scored more, and then bitterly disappointed to concede so late and the manner of the goal. Yeah, definitely feel like 2 points have gone away from us today. How frustrated are you? Yeah, really frustrated. I think, pleased with the level of performance across the 90 minutes. To have a moment like the goal we conceded in the 95th, 6th minute is bitterly frustrating. I thought a draw was a fair result. I thought first half was very even. Second half, the one bit of quality they had with the goal. And we kept going. It just epitomises my team, my players, the desire to keep going. We got what I felt what we deserved in the end. How important do you think that goal could be towards the end of the season now? Yeah, I've just said to the players in there, it'll be massive. I think everybody's fighting for the same thing. We all want the 3 points, but I thought, the desire to keep going was first class from my players, and like I said, they got what they deserved. Dwi'n meddwl nath efo ddeud just ar ôl gêm a fanna bod pwynt teg. Dwi'n meddwl yn un gêm 50-50 os ydych chi'n dweud, ond dwi'n meddwl oedd hi'n teimlo fatha 3 pwynt ar ôl sgorio mor hwyr yn y gêm. Do, nath chi'n creu llawer, doeddech chi dal na tan y diwedd oddech? Oedd, dwi'n meddwl gathen ni fatha hanner gyntaf gathen ni 1, 2, 3 clear cut chance I sgorio er wedi ella 2 fyny ar yr amser, ond nathon ni'n cymryd nhw a wedyn nathon nhw sgorio rhyw chwarter awr 20 munud ar ôl ail hanner, a dwi'n meddwl nathon ni dal I gwffio fatha nath efo ddeud just show some fight, a wedyn dwi'n meddwl dyna nathon ni. A be ni eith hwnna wan I chi tan diwedd y tymor? Wel, dwi'n meddwl fatha ni'n dews wrth ar sgorio bod 6 gem ola mynd I fod yn fight for our lives, a dwi'n meddwl mae'r 5 gem ola wan yn mynd I danos, ond dwi'n meddwl bod hwnna 'di roi bws. Danos bod ni'n gallu sgorio, ond danos bod y hyder dal yna.